Okay. Oh, guys, lovers. Ungamshayi. Bayalo labantu noma. Oh, Begiche watch. Oh, guys. I can't. Wow, guys. Wow, you guys. Every month you share my Wow, guys. I cannot even talk like okay, guys, kupagwala buti respect kunjani bhuti wami. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Wena Uyikwashiyami. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today I am here for Osjabulile. Osjabulile o basically una le guy wa hae wa mohlopha ntho itse bang ke tavern bona ha mo fetchelete ha itse next. So guys, basically ere ke tsameng ke lo bona Osjabulile ke khutlelena, I'll be back. Yes baby. Hi guys, I am back again. Osjabulile o kae Osi? Ngiyaphila sisi unjani? Le nna ke teng Osi, ne ke kopa go fela go jwetse di viewers ho wena why o ngoletse Josie Bioscope bothatha ke. Igama lami ngujabulile, ngihlala nobaba abantwana bami abayi2. Hey lo bhuti uyaphuza. Hey uyaphuza lo bhuti. Uyalishiya ikhadi endlini mara only to find out ukuthi maso uthi uvula ikhadi uyofuna imali sele 200 rand yonke nje etshwaleni. Ayikho nje into ayenzela abantwana, like I'm struggling ngiyi1 angazi ukuthi angazi shamcela nincedeni guys please. Okay, si re tlo thusa Osani, re tlo thusa nje o ska wa ga bona o tshwere batho ba Josie Bioscope, o tshwere lovers wa rona ka mo le Blue wa rona ka mo, so then he re tlo thusa Osani. Okay, we qadile neng ntho e? Like it's na 4 years ne? Sizwana. Okay, abantwana bethu abashiyana ekudeni. So loyi one una 2 years, loyi one una 4. So since sekhona lo bisi2 kuyanyiwa. Kuyanyiwa ni? Sibeke nje ukuthi uyibunjubunjwe linjani for ukuthi akunyisise ngelife. Lo bhuti uyangihlupha angazi ukuthi ngayenza. So today ufuna ukuthi sikwenzeleni? Ela sikhulumeni naye ke at least maybe khona into engam advise ngayo ukuthi yazini endlini nanoma ngayiphuza imali but at least akho maintain abantwana because of now uyadini financial help bani into engicelayo ke leyo kuphela njengoba sisi umuhle so ngathi awuna stress. Hey guys, mathatha umuntu wami ungone ko phatleng WhatsApp. I'm not saying that akekho umuntu ongena stress but nje mangukubhekile like ubukeka nje uhappy ngathi life nje ihamba smooth yazi you know kansekhaya mawuzinakekela nawe like you don't want to look like a problem. Uzubonakala ngathi vele nje yazini uyafa uyagowisha nje abantu baze bakubona ukuthi hayi usho ukuthi if nje bofana nama problems wakho ngabe manje ni yo girl ngabe ngifana naye nami ngabe ufana naye ngabe ngifana naye Nkosi yami ngabe siphuza sithu manje so manje ngiyayibona ukuthi yazini yonke lento ayenza it's wrong angisacabangeli mina ke mina abantwana mina nginandaba nami but abantwana so if OC ntsaqhubeka saba support bana so ntsaqhubeka saba support u decide uyenza eng wena ka yena utlonne u dule le yena or utlo batla lo bula di maintenance watwathi hayi kuyongisiza shem ukuthi ngambe yovula i maintenance ngoba kahle kuyimala wena ngicela mina ngokwami akafuni so the only thing kumele ngiyenzeni nono sithatha umthetho vele once aba nje ngimaintainise abantwana order ne nono ngimaintainise nje kuphela ayikho into engizoyenza but uke wathi ukhuluma naye ngizamile several times angazi nje every day kuyaliwa before aphuma uhamba Friday lo muntu makabuye emsebenzini uzoza buye Monday ekseni nakhona ungena uyageza uyaphuma emsebenzini bese wena usalele bana I have to see to finish ukuthi kwenzakalani njengabantwana. Isona Nkosi yami. So abantwana bakhona umcela papa kopa kantanyana papa basase bancane anyway. Bancane abakhona ukuzikhulumela like yabona. So I have to be there for abantwana ngiloko ngithi ngicela
Giyala siswami. Hayi giyala. So that's why ubona uri at least a way forward ku hapa uhlise di camera maybe. Yabona maybe uzawuchintshanyana ngoba sengimhlazahlazile ke ngamveze ebantwini ukuthi hayi kahle lo bhuti umuntu onje. So yena kusumuntu ona ditletlebo akati bo ulwana akathandi nje. Yeah, makaphuzile. Iba khona shem yona leyo violence but verbally asifike endaweni zokushayana like ngizwa sijikisana nje la emlomeni kuphela kube indaba zokuthi kuba nama misunderstandings. So like habo guy bayakwazi. Yeah, bayangazi. Ngoba neindaba zamalobolo soloko nje bathi siza ngilindile sanwa sami ngisalindile namhlanje. So ngena next evelayo. Angazi. Hayi siswami wathi bageng ayikho into engalungi inkosi yami siyamlanda ke ungawa alright dad siyamlanda sisane nami ngiyafisa ukuthi ngathi angabona iphutha lakhe like yaba the type of guy ofila ngowayisiking ebe yena a supportive guy kurane akekho umuntu ofuna ukuhlala nomuntu ongekho supportive ngihlelo okay fine maybe akasangithandi or whatever but engayifuni ngicela anakekela abantwana bakhe. That's all I want. Phela maybe nakhona ke vele lolo thando lingabuya futhi phezulu yathola. Okay, sharp konje kubise kuyabutima. Puthemba. Kilo botsani? Yes guys. Ere ke botsa these guys. Let me just go one. Or love us ntwana. Awubangene ya. Shosho it. Love us guys since I'm question about butu. Baile ba mo bona ne? Hi guys. Yes. Do you know him? Siyabonga ne? Alright, siyabonga. Sure. Again. Also okay guys, we are waiting for lovers ane. Lovers who again akamoharo lata boyfriend or husband. Yeah, ane. Yeah, so again, my sis. Sorry guys, I'm not laughing. I'm not. Oh, booty. Wait, let's just do this. Yeah, we can put. Also, put the flying fish. Booty. Okay, booty. Okay. Oh, guys, lovers. Oh, Peggy, watch. Oh, guys, I can't. Wow, guys. Wow, you guys. Guys, oh. Guys, whoa, guys. I cannot even talk like okay guys, kupabula buthi respect kunjani bhuti wami? Ngiyaphila ngiyaxolisa bhuti ngokukulanda unga expectanga ni. Ubani lo? Oh, ithi ulavasi. Usebenza nami. Sisebenza kuwena uyicash yami. Mina ngubhulu bhuti. So ngicela ukungena emaphakathi kwenu. Uba enosipho uthatha kanjani? Enosipho kanti uthatha kanjani? Ya mina ngimgayo wakhe. Ngiyabonga mama Thamela, ngiyabonga Thamela. Nosipho uthatha kanjani? Cela ukusolve something. Okay, time abasecela. Uthatha kanjani? Ukuthatha kanjani? Mana ngoba uyazi ukuthi every month Okay. 1000. Ya. Okay, time, thank you. Okay, I cannot hear them properly right now. Kunjani bhuti wami? Yeah, ngiyaphila bhuti wami. Okay, nna ke blue ane. Ke sebetsa ko Jozi Bioscope. So ke ngolotse ke Ousi ane. Ousi o abuti sa lentso mohlopha wa bona. And leska mohlopha wa hao. Wa mohlukumeza like umzwisa ubhlungu because of when right now awukhona ukumaintain abantwana whatever you doing nje into oyenzayo uyaphuza. Man ngiyangimangaza lento. Yakumangaza kanjani? Ikumangaza kanjani? Ukhuluma kanjani? Imali kukumanje uyishiyile manje. Mana mfethu kunethu. Solo uhambe Friday.
Friday. Solo kuhambe Friday. Bekumele ngenze kanjani ngoba mangikhuluma nawo mameli. Mele ngenze kanjani? Awumameli, asicabali yebo angali. Onina 4 years. Angali mara imali yabantwana. Imali yabantwana. Amara kudala ngiyikhipha noSipho. Every month ngihlale ngiwakhipha amathathu. Ikuphi? Awutholanga wena manje ekhadini. Umfakela ikhadi lihlala kuye mama. Yazi into usisa ekhalelanga manje yini into engibonekane akasakhaleli kahle imali at the same time ukhalela nesikhathi sakho uthi ube supporting boyfriend akhona ukukhuluma nawe akutshela ukuthi baby bona abantwana so ukuthi wena nje all you need to do ukuthi ube denje for yena financially, emotionally and you know so yeah. Ngisemsebenzini ka. Mawubuye emsebenzini bese uyapi? Mawubuya bese uyapi? From Friday, Saturday, Sunday. Khane off. Isikhathi ngiba free. Bese uyabile musi uyapi? Solo Friday. Isunday namhlanje sithatha. La. Ukuphi? Simtholephi? Lapha aphethe Kulahlala khona ke vele. Yes. Uyazi bayasha abantu ukuthi utshwala benza umhlaba roam around. Uyangithola? Oh bathi ujwala bethu lefathi le. Yeah. And then mina mangiphuzile ngiba satisfied uyangithola? And then ngiyamsatisfy uyangicaba. Kuphi? Uhlula ukuhlala nami, sihlale nje sithu like ukuspend isikhathi nabantwana bakho. Abantwana bakho? Everyday. Abantwana bakho? Mana mangibuye emsebenzini. Nanoma kuyi everyday akusinkinga kuyakuhlula khona uyenza le nto. Kuyakuhlula na. Kuyakuhlula everyday. Beka manje ngibukisa ngabantu. Ku right mabakubukele. Abakubukele ukuthi unjani. Mana kanti wenza so. Kayingakhi ngikhuluma nawe. Uyomamela bani? Uyomamela bani? Mamela, waye ungiviti yami beka abantu bangibukele manje. Yiba abantu abazonginceda. Mina ngiba free masithi wayenza so. Siba yi2. Basiba yi2 bese uzovuma yonke into. Makumele uyenze. Makumele uyenze. Makumele uyenze. Ayikuphathi kahle into ukuthi ukubukisa ngabantu. So wena ufuna ukwenzani manje ba ukuthi kube easy ukuthi angasaphinda kubukisa ngabantu yini? Yeah. Ngicela ukuthi yenzeni ibe simple. Siboneni solutions singenza kanjani please do. Yeah, siyenza kanjani ke? Wena ufuna ukusenza kanjani? Okay, noSipho asibheka sivumelane wena Tana. Ayisho yazi ngihola every Friday. Yebo. Mina nawe sizoyenza ukuthi every Friday ngikunike la 1.5 wabo. Manje uzohlala naye futhi endlini. Nikhulisa abantwana nithi also. Okay, bheka ke ngicela ukuthi anginikeze isikhathi Sunday ngizivuze. Makabuthi jwang abantu batlalukisa dinto. Usenza nale neve usibete se usakhuhlela mo tavern ba ubona utswile so. Ha ona no batho batla tsholo yo ha tsamale mosadi wa hae you are going back again. Okay, yazi. Angizomnika sonke isikhathi esifuna siso. Uzomnika sonke ani manje utshwala jwala ke satani casing eyalona jwala ke moleko uyongena enyenyeke uzovumele utshwala buye so uluze like buye so uluze motho mo ratang. I don't know whether you get me. Bheka ubani wena? Ke blue love. Why blue wena ningizela nama camera bese bani kanti kambani? Akere bona rona re ngolletso and so nna no ke shapa spani sa ka ke tsa mosebetsi wa ka ha ba mpitsitse ke ba mo ke tlo thusa akere and mara isibela umamela bakhuluma abakulwisi singakhona ukuthi sikhulume no Jeff society yanyeke nize nikhona manje ngoba ngithi usemakhemereni nesibizwe uye into eningayikhona ukuthi mase wena uvuma ungavumi ukubuyela eTavern but uvuma ukubuyela naye endlini. That's where by all guys angisafuna ukuthi ngimfishane and mina ngisaba impi yamadoda ubonile namanje ama slippers amacisha aphuma ngizinedile ngangagcoka amahili ngabe ngiwile Jami besifuna ukukhulumisana nawe cha wena ufuna usimamela. Uyazi hayi asikhulumeni bafi. Sure. Uthi nisenza kanjani siyahamba sendlini uyahlala la. Ngicela sami nje yazi angifuni isingawa. Uyazi ngiyabonga singavumela utshwala nje utshwala evil spirit la kule case le yenu relationship. Mina nawe siyibhande neBrugustina neSimende. Uyazi darling. Hawu. Yazi usisi azahleke. Yo asasoke sibona sami. Okay, ngiyacela manje. Ngicela wakho umuntu wakho sisi right. Ngikhulume nomuntu. Chabuti a re no khona ba nsentse re qadile o tlosisa tshwantse re interview o se mbotso gore no o fila jwang South Africa se khona ha ino ba professional ke go pa tshwarelo patole re di se go tlhaisitse di camereng and ke a tshepa wena vele o tlo mo tshentshela ausi jwala never sa ba moleko. Sometimes abutukanwa jwala o ituletse le mama swa ke bona le bothata une nne o lo bona taverneng bo 3 minutes 2 minutes nyana ke tseba awanyana itse o gutle mo ntlong.
o needa lerato, o needa attention. I understand. Le nako ene wena ka mo wa tsho wa mo rata so ska dumelwa re pia e lositse motho wa bophelo ba go bana mbona motle jwang o nana gore ke bo abuti ba ba kae ba mo shebile ba mo bonang ska potential. Ke wena o mbonang ska potential jole mo tshware hantle ha be la hao motho wa mo hloka o tshwarwa ska le guys o mo tshware so re matepe o re kanjani lovers imama uliphatha kanje mele aska tlowisa kore yena ha ba tlo tshwana le mathata ha tlowisa kwena e re le nna ha ke mbona strateng ke go se motle jwa wa itse ba tlow ya o ratiwa o se nate jwa ma o thandwa different ya tlowa she's pretty ke ntshone ke mo botsana ke nka ha tshwane le mathata hae so ke kopa re ha next time ke mo praise e be le wena botleng bo ba hae o teng ya butwa ka tle a tlowiswe ke le rato le relationship ya o tlowisa o ratiwa right wa tlowa wabo iska ga kopana le babuti ba bang ba mo approach ba dumela ai ngoba a qetele sa o cheatela ha di right ntse tse jwalo o sentse nona le chance ene ke msadi wa le bana ba itshula nagana fela mabunjo wa ko ntlung wa mantle hao ya bana ba lona Thandeka le utlwa fela Thandeka le Siyabonga le o filwe ke ma ke wena utlwa fela Thandeka no Siyabonga ku umthandile umama wabo futhi uyabonga ukuthi ukupha abantwana you understand awusuka angazi noma ngilethele inkosi kanti hayi kahle Thandeka le Siyabonga umthandile lo sisi futhi uyabonga ukuthi ukuzalela ingane umama abantwana bakho nje kamnandi you understand manje mthandi kahle no yes Kiyatsiba wena buthi ke motho wa wena you know ha ka motho wa this is what I'm talking about guys you understand musune hantle phela buthi yes nami uyaxolisa prime uyaxolisa uyaxolisa ke kuba ma chance machita ke Sunday ne klore ma chance Monday machita Sunday askisa butani kahle wabonga ne ke kopa tse di via so uyambonga uBluno lava ukuthi uthando kiyakopa ngiyabonga uBluno lava ukuthi balethe uthando lami libe close angazi ukuthi ngenzeni angazi ngithi uyabona nami ngiyajabula manginceda abantu guys awusiwena uthabile la kuthisa head ngiyajabula at least mara asiboneni ukuthi mase ningasekho ne yeah lento ayithetha follow up ane re buwe rona ka ofela then ngoba sinama number ane buti guys lihle le mo bone hape abuti a tshwere flying fish fona kwetelle ho sina girlfriend ya hae ba mo post ane ba mo post bangisendele futhi maqedwe ngiyadlala guys I'm just joking what today so wait king awusile abuti ke le boanga ne ke la ka tsonga tate mdimo ka bless relationship leboga auswakane Sabonga siswami so then when I care about what's about money cannot buy happiness or lovers ke sharp one e jwalo wa tseba nje o ka mo fa motho tšhelete magala gato le siyo like ke why understand o sina ke a tshepa go thabisa me tlo mo fana kwane kaofela na le ba swabise le ba le boneng mo le taverning hore lona le tlisa di camera and stuff le rataneng le nna as young as I am tshwantse ke lene ko lona hore le rato le jwang wa understand because of lena de monte ke sebetsa ka batho sentse ke sebetsa ka lona hona ke ntse ngata se ke di lenang you know it's not all about show hore I'm learning also you understand so yes kupo swabisa sasane ka mo ke Sunday ngwanese ene ka mo ke Sunday ke a kupo swabisa sasane se mtshwara pila ngwaneng ke mrata okay guys what's up isani what's up isani okay sabona ngai okay guys also for yourself the way king abuti kiyo ka mona o khutla di wait king le OC kiyo ka mona o thabile wa bona ebile ha ba batlo ema pela ka because of nakin ki one guys wa bona king but ya house Ndwana welza so guys then wait king I'll see you in the next episode don't forget to email us or follow us on josephiscope.co.za wait king I'll see you in the next episode yes baby